Tala Fou o telefone mai le si ufonga o le laumua I Wellingtone o le tala mua. E to tele ua whaapopoleina I se lipoti e whapea e le langolangoina e le ofisa o le tupe po le treasury I le polkalame le malo le e maua fuai me ai mo tamaitia onga I le aua uli. O se pepa mai whaamaunga o le tala o le tupe le malo ua tangia ai ia se tūlanga le mautinoa o le mtanga aluenga o le tupe I le lei male au ngā o le polkalame o le ka ora ka ako e mahua lea ona e whapea le aise a fianga o le polkalame I le wha le lei o le awai o tamoiti le aonga ma e titi fo I seao ngā mo tamoiti Maori. O lo I ele whanau o le minstawa aonga I a Tiantineti ina ia whaatu mauina le polkalame le nei e maua fuai mea ai mo tamoiti a aonga o le tunu. Veitai o le teimi nei o lea e whaamuta I le whaai unga o le tausanga fau lua afe lua furwha. Whaai loa mai le whaatonu o le whaalapotonga le Kids Can o Julie Chapman o se tūlanga whaanoa noa pe awhai o le fua lea o lo fua ai e le ofisa o le tupe lea o ngā o le nei polkalame. Ai o lo ngā lulue whaatasi le lātou whaalapotonga ma mātua o tamaiti a aonga ia o lo maua le fiso soani tele mai le polkalame le nei ona o mawhai ona whaasao I nai nisi se leni mo le tausinga o ainga ai maise o le tau o le pensini mo feo inga iaso taitasi. Na ia ta ua o le nei polkalame le malo o lo mawai me ai mo le tusa o le lua se lau wafe le au whai o tamaiti a aonga iaso uma mai o se tūlanga le manuia tele pe awhai o le awha amuta e le toe wha wawina le polkalame I le lumanai. O le nei manatu o le mtanga aluenga o le tupe o se tūlanga fo iwa wha te ia ai le komesina o tamaiti o le tamaitai wha amasino ia Francis Ivers le ana ia ta ua e whainga tau na talitonuina le ai o se au ngā le nei polkalame o lo maua ai mea ai mo alo mo whanau I le tonu o a onga. E manatu le tamaitai komesina o tamaiti a whai e maua e le whanau le tausinga le lei ma le o a onga tā le whengai e mauti noa le lei o le lumanai o le tunu o atoa a wā o tamaiti o se mea alofa tāua e na tāua na tapue ma tausia le lei mō a tā e ao. Ua I loa I le taunu unga o le suenga la tamai nei e winga I le tau o le soifuanga I le tono New Zealand e tasi mai le totonu tangata o le tunu la tau te le o maua le whasoasani tau le soifua maloloina I le taimi e mamai ai. O wha maunga I whainu mela tau le GDP na atangia mai ai le wha le tonu o le tūlanga wao o le tamau ainga I le amtanga o le tausanga. Wha pēa ma le oso maurunga o le inflation, a e sa wha pēa fōi ona si tia maurunga I le tau o mea tau mawha a wau pēa, ona mawha I e tuluio ai Tala Fou, ai mai se o mō kesi mō le tōtele o tangata. O le masino mati na I loa ai le sa ililinga a le Research New Zealand, o le totus fulua pasene o tangata sao lātou fisilingia, na lātou whaalia sa le I maua e lātou le tonga fitinga mana o mia whaale soifua maloloina I taimi na mamai ai, taruai ona o le popole I le taunga tā, mai o le tūlanga na whaawau mai e pēsa I o mai le masina le nei, lea o tūlai mai ai, I le totus fultoru pasene la whainga o lātou ua fia ai. Whaalia e suisinia o le Research New Zealand, o se tūlanga whaano no tele lea, ona o le tau malu lu lea o lo tātou whenga iai le nei taimi. Mai la whainga e tasi le afe o tangata na whesiringia le nei sa ililinga I le masina o Iulai, e totus fultoru pasene na lātou whaalia, sa le I mawhaio na lātou whaatauina ni mea na mo'omia, e au fia I la malava, ma mea o ngā le whānau. Tolus fulua pasene sa whainga tau na maua le tau o whewa inga I pasi po ona whaafi a toa ma le pensini o le taa male. E whape hoi, ia le tolus fulua pasene o tangata sa whainga tā ona te tongi a lātou pili e maa saniai e pei o le eldise ma le vai a toa ma le internet. Ai luas fulua pasene sa whainga tā ona te tongi i a pei meni o lātou mō kesi, ma le luas ful tolu pasene ta whea ngai ma mawhatianga I le uti o le whaasoa mō mea tau mawha masani a wale tausinga I aso uma. E toas furu lua la whai o minstau he whaataua inga mai e tunu USS le loro langi na wheira I au kilani se fontanga o pito tele whaalawao mā lo
ua tali malo ai le malo New Zealand, talu ia le whaamai o le koviti maona a fianga o le lalulangi. O le aunga o le nei whaatasinga tele, o le tala noaina lea o le whaingainga tau e whaataua inga wha le vāo malo, lea e whaingoina o le Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, po o le CPTPP. O le nei whaingainga mailo na whaavaina, se fultasi e tunu sa o fiai, e iai Australia, o Brunei, Kanata, Chile, Japani, Mexico, whapema New Zealand, o Singapore, Peru, Vietnam, ma Malaysia lea na avea masui a wai le tausanga o mawai. O la whai o tangata e a fia i lalo le whengainga le nei, e sidi atu ma le 5 se lau miliona, ma e tusa ma le 0.2% o le fua o le tamao a inga o le laulangi le GDP na maua i le tausanga e lua afe lua fultasi. Peita i la o le ofi mai iai o le malo peltani e tele, i le tonu o le whengainga, i le whontanga lea i au ki lani leo san nafi, ua si iti ai le au whainga le nei i le 0.5% o le GDP o le laulangi a toa. Whaaria mai e le pārimia ia Chris Hipkins, o se ala sanga le lei tele le ofi mai o Peretania i le tonu o le CPTPP, ai moise mo tunu o le Pasifika. E tusa mo le ono se 10 biliona tā la, le tau fuafuaina o he whaataua inga i le vāo mālo o loo ia i le tonu o le whengainga. Mai o se tūlanga i longa o na manuia ai le au hui whaatoanga o New Zealand, ai mai se fōi o kompani e whaatauina i whafo i a lātou o loa. O le san na whiina amata alo i ai i le aio au kilani, i a porokalame mo whaatosina o le pānota, a pāti ma vaianga wha upu whai o mālo te tele i te tonu o New Zealand. O le pāti a le National, ua o lātou fola lo lātou whaavaina leo se whaaputu ngā tūpe, e tusa mo le 5 se lau miliona tā la, e whaale lei ai, i a omo awala i te tonu o le tunu, i a whapea awala i te tele o le mālo. Nā whaalia e le sui a le National, mō mata upu tau whela o inga, Simeon Brown, o le a whaatanuina i a le pulengo o wala le waka kotahi, ina i a whaalua ina la whai o wala to e whaale leia mai le tūlanga o loo iai le taimi nei. Ai, o le taimi e whaale leia i omo po potholes o le ala tele, o le a whaititia mai le whaas fulwaru i tūla o loo iai nei, ile nā o le luas fulu ma le wha i tūla. O le whaatupaina le nei Paul Kalame le National, o le amana umi ai le toi whaatulanga ina leo vai ngā tupe mai Paul Kalame o awala le mālo, ma le whaititia o se leni mo nisi o Paul Kalame, e au fia ai le whaititia o le soona sao o tawale i lungo o awala. I se whaalinga mai le minsta o whela ua inga ia David Parker na ia ta uai, o le tupe ua pāsia mō ngā luanga whai i le tausinga o awala de tele, mai le lua afe lua fultasi e o atu le lua afe lua fulfaa, e lua tesi ma le valu piliona tā la. O se awha inga lea e tusa ma le onus furu 5% e maua lunga ai na ilo le tasi tesi fitu piliona tā la na pāsia le whainga malo le National mo ia ngā ruenga mo le tausanga e lua afe furu 5 e o mai i le lua afe furu valu i le taimi o lo ngata mai ai o na tūla i lātou i le taita inga o le malo. O la safo i le ana amatadi ai whaatou sina le pātia le Labour mo le pālota tele ia o ke topa mai ua vai ai lau papa ma lātou whaasara launga i tu SS o le tunu ua lomi ai matau aveina ia le au i le ngangana Peretania e whaopuina whapea o le Enet for You. I e po olo na winga ua mafua na whai o na oe e pei o le whaopunga o tūle ua whao ngai le Labour e tau lai ia na whaato sina o le pānota. E se saunoanga mai le taitai o le Labour, le li pālimia ia Chris Hipkins, da ia tau ai, o mai taimi o whaingata e mo o mia e tangata o le tunu se whainga mālo mautu mato o mālie, matu mālo si e lango i ona tangata. Mai o le tūlanga le nā o lo iai, le whainga mālo le o lo tū nei le foe. O le pātia le Act, sa whaalau loa mai fo'i le sa le la tau lisi a lo ia, mo ona sui tau vai le pālota o lo loma nei. O lo lau alunga i le lisi le nei le Act, ia le taitai a David Seymour, whapea ia Brooke Van Velden, o Nicole McKee ma Todd Stephenson.
ai o le numero 5 ua tūlai mai ai le Lisa Avemples tene o le Societe lau whaiwhaato anga New Zealand o Andrew Hogarth. Whaadia mai e Samoa o le lisi a le lātou pātia le Act e atangi ai vaenga SS o le tunu o awa o lo au fi ai lau whaiwhaato anga whapea loia o taitai o lau whai businessi sui o le fita o insinia whaia onga ai mai se o sui o le fita ma ta matina o le tunu o. Ua whaatulai mai se mana o tangata e langolangoina le aveo New Zealand ma malo tu ma oti mai a Peletania. Ina ia vea le aso malo lo le matariki e whaalau i tele ai ma whaai loa lo ia whaai taua loa le malo New Zealand ai aua le toe whaia le taimi o le aso whanau o le tupu o Peletania. Whaalia mai le teitei whono le whaalapau tonga i ngō o le kia mana motu hake o Aotearoa Louis Holden ua leo toi tāla whengai o na avea le aso whanau o le tupu o Peretania ma aso malo loa lo ia o New Zealand. E manatu le teitei whono e mana ia le iai o se aso malo lo ia iuni e pei o na iai le taimi le nei. Ai o le mea moni e mafua o na whaia ia iuni o na o le taimi le nā e le lei ai le taui e ngelani. O whaailonga tau loa fo ia e whaalau i tele mai le taimi las whanau o le tupu o se tūlanga le whitaui, o na e le o se aso soi fua tonu le o le tupu, mai manatu ai Louis Holden, ma le lātou whaalapo tonga, e whitaui le lei le whaasila mai o whaailonga tau o loa nei a le malo New Zealand, i le taimi le aso malo lo le ua nei o le matariki. E vei ona sila fia, o le whainga malo le leiba, i lalo le teita inga Helen Clark, sa tau fia ai le toi whaia o whaailonga tau o loa ho i nei mo Knights mon Dames, i le tau sanga i lua afe, ona o se whautuanga mai se komiti sa ilo ina lea mata upu. Peita ai o le taimi o le whainga malo o le National i le lua afe mo le iwa, a o palemia tol Savili John Key sa toi alo i ai le whaau ina mai o ia whaailonga tau o loa se ia o mai i le taimi nei i le tonu o New Zealand. Lipotia mai tu e le lololangi le mawa ai o le tūlanga na o iai le vevela o le ea ma le sio manga, ai mai se ai le vai aso ua ma vai atu nei, tele no whanga i longa e fia tangata i asiasi ma tā whao atu iai na tāpunia o na pui ngor saonga le mū mai le vevela o le ea. Mai matua ato tele tūlisi Europa, sa moli mawina le matapongia o na o le vevela, le ana o atu le fase 40 degrees centigrade le maolunga, ma se pānia le ana o i le fase 40 degrees. I Amerika lawa ia tu sa male se lau miliona la whae o tangata ua lapata ia ina ia whae tete i tūlanga o le vevela o le tau, ai maise o e whai ngā ruenga i whafo, ia ua whaamatala ina ua iai i se tūlanga le saonga le mū. O le mawa o le mawalunga ua o iai le vevela o le ea, o se tūlanga ua le mautonu ai sae nisi ma le ausu sue o le tau. O stasia no whanga masani o na o ile se furufitu wafe la whae o tūlisi e o maasiasi iai le acropolic i le tunu o Eleni po Greece, sa maitawina le matua tuufua le whae ungo le vai aso, ona o le matautia o le vevela, mai na wha malosi le pulenga e ta puni le no whanga mo le lima i tūla, ona o tūlanga tau le puinga o le saunga le mū. Liputia mai le wha awo peo tūlanga vevela o le tau, mo le tūlangi saute o Europa o nā i aso o lumanai nei. O le tausanga o mawai, lua afe luas furulua, e sidi atu i le ono se furua afe la whae o tangata na mali liu i le tonu o Europa, ona o le vevela o le tau po heat waves sa awhi ai. Pei tai la, e le na o Europa le ua whaina i le nei tausanga, o le fo i wailonga na mawhatia antu ai ma Amerika. Whae unga le vai aso, le na iei laupata inga mo le sidia le se lau miliono tangata Amerika e winga i a whaina mai tūlanga vevela e a matai le stete o Washingtone wha solo ane ai i Florida. O le so ua whaapa ia i nai mata tala mo le whao ngā ina ia ni whale a onga fau mo le onga tūlanga lua St. Joseph e Apahat. O le nei ngā luenga tele ua whao popo i nai nisi o potu a onga fau mo le nei a onga, le onga lea St. Joseph, o le onga tūlanga lua o pito i te lea a le kālesia katoliko i le tonu o le lau mua. O le aki e biko po o le puleanga o Wellington e a Paul Martin, sa te itai te sauninga, sa whaatasi a i le komiti whaafoe o le onga, ia e maise le kālesia,
ma le mamalu o mātua. Ua so o le whaapa ia ina i le so whala au ngā whau nei o le St. Joseph, ma le sauninga i le sana nafi o le kōwhiri masio mō ta maiti e luas fulwha o le neia o ngā St. Joseph i le pālisi i lea a Pahat. O le aki e kopo ho i a Paul Martin sa whengai ma le sauninga tele, ai sa lango i ai le whaife au pule o le pālisi i le fionga pa tele male ko ma isi whaife au o lo ngalu lue ai i a Pahat. E to lua tangata na o la vai lua ina le whailonga mua tasi le miliona tā lao le tālonga o le loto o New Zealand le pōle sto nai o pepa na manu malo sa whaatawina le supermarketi o le Rota Tuna i Hamilton malunga o le mai loto i le tu malo Northland. O le whailonga e whaase lau wafe tā lao le strike 4 to tasi le tangata au kilani na i e maua ai o le Powerball e le aise tasi na i e maua ma o lea ua o atuai nei se fululua miliona tā la mō le sei i le pōle so lulu. Ua tele ina taunu uma i lau whanua New Zealand nei au soka ta mai tai mai atunu ese o le lalolangi mō le amatalia le taʻamasanga le FIFA mō le ipu le lalolangi le taʻalonga soka. Le so to na isa fa ese po firi tele le Spark Arena i Aukilani fa afeilo i alo iai le sili atu le fase laua au te alo a toa mo la tu whaia onga ma ofisa e au fiai le au olo o umia le ipo le siampine le langi le ta longa o le au lea mai le United States o Amerika. O le aso tofi nei e amata ai le neita amusona tele i le malai le Eden Park i le ta longa mua i le vau le Football Ferns o New Zealand ma le au mai le atunu o Norway. O stasi o se taimi mua le nei e pe o na Silvia o tali malo ai New Zealand le taun sangale nei le FIFA mo le ipu o le soka atama i tai. Ia o le whaai unga le nā o Tala Fou.